Il-ħamis f'dar il-Mediterran għall-Konferenzi tela S-Separju Fuq L-Ispettaklu Amora by Cirque du Soleil li se jibqa' għaddej sa 18 ta' Diċembru. Wara s-suċċessi li nkisbu f'pajjiżna fis-snin 2019 u 2021 fejn ġew atterati madwar 5,000 spettatur, għal din l-edizzjoni l-kumpanija se tkun qed tippreżenta spettaklu magħmul esklusivament għal pajjiżna. Il-karattru prinċipali Mick Holsbeke tkellem dwar kif l-istorja ta' dan l-ispettaklu ta' madwar 75 minuta iddur madwar l-istorja ta' mħabba ta' bejn iż-żewġ protagonisti, Bruno u Loulou. Amora is a love story between Bruno and Loulou, and Bruno is an awkward, clumsy, kind of incapable in some kind of way of getting to Loulou, and his friends that he meets and the other acrobats help him reach up to Loulou, who is on her balcony. Min-naħa tagħha d-Direttur kreattiva tal-kumpanija Kanadiża qalet li l-ispirazzjoni għal dan l-ispettaklu tlislet minn mixja fit-toroq Maltin wara li ġew affaxxinati bl-arkitettura li fihom. As we were wandering the streets, we were amazed by the facade, by the colors, by the fact that the community really lives through the streets, and it kind of became the spark of being Malta and the streets of Malta becoming the theater of Amora. 12 l-akrobata li qed jieħdu sehem qatt ma deru f'Malta qabel u għalhekk dan se jkun l-ewwel spettaklu tagħhom f'pajjiżna. We created this trio specifically for the show in Malta, and we're very excited to present it tomorrow for the first time in front of an audience. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li dan l-avveniment sar mistenni minn bosta. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu Karlo Mikallef sqal li din il-kollaborazzjoni se toħloq niċċa ġdida għat-turiżmu filwaqt li tpoġġi lil pajjiżna fil-quċċata tax-xena kulturali.